Ne smiruju se reakcije nakon jučerašnjeg briselskog dogovora šestorke o izboru članova predsjedništva Bosne i Hercegovine. Posebno su žestoke reakcije na odbijanje SDA da prihvati dogovor o principima provedbe presude Europskog suda za ljudska prava u slučaju Sejdić-Finci. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je u Banji Luci da je na sastanku u Briselu pobijedila politika koju je zastupala Republika Srpska, po kojoj je ona odbranila svoj stav u vezi s provođenjem presude Sejdić-Finci. Dogovoreno je da RS ostaje jedna izborna jedinica. Naš stav je jasan, ako vam valja, valja, ne valja, ne valja, zovite nam pa se dogovorite. To je bio pristup koji smo rekli i samom SDA-u i sad ponovo čitavoj javnosti. Istog stava su i SDS-u koji kao opoziciona stranka u Republici Srpskoj nisu propustili da upozore kako se ovim razgovorima daje previše važnosti. I treba samo malo dobre volje da se ono razriješi da bi okrenuli pažnju javnosti na ove životne probleme, na tešku situaciju, na tešku ekonomsku situaciju, socijalnu. SDP BiH tvrdi da su nakon sastanka u Briselu pale sve maske. Tvrde da je SDA pokušala minirati proces dobijanja kandidatskog statusa. Iz SDP-a tvrde kako će, kakvo god rješenje bude dogovoreno, postojati dvije izborne jedinice kao i do sada, Federacija i Republika Srpska, te nazivaju grubom neistinom da je dogovoren asimetričan izbor članova predsjedništva, s obzirom da će građani kao i do sad članove predsjedništva BiH birati neposredno, s tom razlikom da će svi građani Bosne i Hercegovine imati mogućnost i da se kandidiraju. Za Savez za bolju budućnost Bosne i Hercegovine postignuti dogovor u Briselu predstavlja važan korak ka evropskom putu BiH. Zadovoljni briselskim sastankom su i dva HDZ-a, čiji lideri upozoravaju kako bi idućih dana trebalo intenzivirati rad da bi se došlo do konačnog prijedloga provedbe presude Sejdić-Finci.